Dobro vam je poznat osjećaj nestrpljenja dok željno iščekujete poručene stvari, kao i osjećaj zadovoljstva dok odmotavate pristigli paket. Zato smo se potrudili da vam maksimalno olakšamo put do njegovog preuzimanja. Preuzmite pošiljku na paketomatu kad god vam odgovara. Paketomate možete pronaći na benzinskim stanicama, u shopping centrima i supermarketima, odnosno na 180 lokacija širom Srbije. Mapu paketomata možete pronaći na našem sajtu prilikom poručivanja proizvoda, a ona će vam svakako biti ponuđena na stranici adresa dostave. Paketomati su dostupni u svako doba dana i noći, pa paket možete preuzeti 24/7. Dostavljamo i preko praga, bez dodatnog troška. Evo, momci, može ovde televizor i molim vas, raspakujte. Kada na Shopsteru naručite gabaritnu pošiljku, ne razmišljajte o dostavi. Kako bi se smanjila mogućnost oštećenja, dostava gabaritnih pošiljki se vrši sa 2 izvršioca, bez obzira na sprat i da li u zgradi postoji lift. I to sve bez dodatnog troška. To podrazumeva unošenje preko praga, otpakivanje uređaja i proveru fizičkog stanja pošiljke, a po želji kupca i odnošenje ambalaže. Ova usluga ne obuhvata postavljanje uređaja, priključivanje na električnu mrežu, skidanje blokade kod mašina za veš, montiranje bojlera, montiranje šporeta na čvrsto gorivo, iznošenje starog uređaja i sl. I sve na jednom mestu, a to mesto je vaš dom. Pitanje trpinku koje da malo pitu sam ga vidim. A nosač? Shopster.rs. Sve na jednom mestu.